rabadosa elemendo kile bradosi lebrahaya Imana ibohore uyu mwana w'umukobwa wacu. Bana muraho murabasilamu mwebwe. Njewe nsengera ababudiste, nkasengera abasilamu, nkasengera abajura, nkasengera abananiranye, bose ndabasengera kandi nkababwira ibyiza Imana ibakoreraho. Ababaciriyeho iteka mujye munyegera njyewe nzajya mbafasha mbakunde mu izina rya Yesu. Kandi mujye ngo njye n'uwa mu profete w'ibihumbi 10, njyewe ntabwo ndi profete wa 10,000, wandi mujye mubabwira ati ngwakira 10,000 toka. Reba Rolex nambaye $12,000. So bivuga ngo ntago naje guhanura hanga abantu ngo ari udufaranga mbakeneye, ntatwo nkeneye. Vuga ngo amen. Twaje kuza mu cyubahiro cy'Imana. Hajati Yesu ashimwe. Assalamu alaikum. Fridaus. Fridaus. Abe. Assalamu alaikum. Abe ndakumva. Assalamu alaikum. Wakum salam. Ninde uri muri period hagati yanyu babiri? Ninde uri mu gihe cy'abadamu? Nawe? None navuga. N'uyu nguyu. Kuko ari umwe uri muri period. Hagati muri mwebwe babiri. Niwe shaka. Vuga ngo amen. Uri muri period. Hagati muri mwebwe. Umva Fridaus di yaravuze ngo ntawe kandi Imana iri kunyereka ubu abantu baragiye kuvuga ati araswase pastor. Guys, I'm a prophet. I'm telling you. Baragiye bati buragiye kubihindura mvuga ati imiha gutese. Ntabwo nari mbizi, ntabwo yari yambwiye. Oya nta kibazo. Uyu mwana uri mu mihango iramubabaza cyane agacika intege. Naka kanya turi kuvugana impamvu uri kundeba ufite ikibazo cyo mu nda uri kubabara cyane. Urayumva neza abantu cyane muri ahangaha 1400 sharing live mu izina rya Yesu. Sharing your live in the name of Jesus. Share me live. How are you, mama? Umeze neza? Mu Buruse ruramenyereye? Hari izuba nk'iwanyu? Arashushe. Igihugu cyawe cyitwa gute? Island. Murumva aba ni abantu bavuye muri Island. Island ni kure. Ngiye kurangiza live meetings. Hallelujah. Simwamvugiye ngo amen. Reba abantu we baza mugenzi wawe we hari n'umuntu wavuye mu biryogo aze kukureba akuzaniye amaturo bivuga ngo amen cyane. Uyanzaniye anzaniye amahero waza mugenzi wawe hari wavuye mu biryogo uyanzaniye amahero kandi agomba kundindira nkabanza nkavuga. Hallelujah. Baza mugenzi wawe hari wavuye mu wavuye iriya di. Hallelujah. Yesu ni mwami. Yesu. Okay, Fridaus nimwongera kugenda ndigendeye. Turahari. Frida. Vava yagiye. Twarangije Vava araje aragarutse. Okay. Amira urasetse. Ndasetse. Urabona ko ndi umukozi w'Imana? Imana ijibohora. Lamira. Uwiteka arabohora. Cyane. Inshuti zanjye ziri ahangaha mu nkande subscription ahangaha abantu bankunda bose were kuri Mama Skyla nkandiraho ngaho cyangwa ubwire Leonara kandi subscription in the name of Jesus. Imana bamugisha mukajya mwinjira nkamenya ko mwinjiye aha. Nababwiye ati bene data abantu bose mushaka kungwanya
ndi mu gihe cyanjye mureke ngikoreshe nsengera abantu b'Imana babohoke in the name of Jesus. Mu mateka nubwo ntakongera kugaruka kuri TikTok habayeho umupasiteri umwe ushobora guhuza abantu bavuga ikinyarwanda, wahuza abantu bangana gutya bari gusenga Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Abantu bose bakicara bari kumva Imana barindiriye gusengerwa. Imana ihabwa icyubahiro. Mu mateka buri ari abantu babyariye mu mutwe ibyo ntibindeba, njyewe mpari gusengera abantu mu izina rya Yesu. Unzamure baba. Okay, reka mbe nkomeza naza mama la miracle atubwira. Buri wese nzamurire any gift you have. Buri wese nzamurire gift afite. Hari abantu babiri nzamurire gift yose ufite. Mama Hajat Frida uso mwana ari he? Turi kumwe. We sister unyumve. Ufite isereri. Ngari cyane. Cyane o. Nona hakora ku munda yawe. Nona hakora ku nda yawe. Vuga ngo mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Uribwe ntabwo ugiye ahantu abantu badasakuza mu babyeyi bagaceceka. Bagiye. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Inda yanjye ibohoke. Inda yanjye ibohoke. Ubuzima bwanjye bubohoke. Ubuzima bwanjye bubohoke. Amen. Amen. Sasa sister mwana muto uri aha ngaha, Imana irambwiye ati ngo nkubwire ntabwo uzongera kubabara mu nda kundi. Ntabwo uzongera kubabara iki? Munda. Ukundi. So guhera uyu munsi birarangiye in the name of Jesus. Vava. Nushaka ntuceho video. Mvuge nturagurike cyangwa mbyihorere. Oya wituragurika. Imana ikumara agahinda. Amen. Karahari ni gahari. Karahari. Karahari. Reka nkubwire uyu mumama witwa mama la miracle, sibyo? Imana iramuguhaye. Amen. La miracle. Rame pastor. Uyu mwana Imana iramuguhaye. Niba kuganirije. Niba kubwiye. Gusa narinzi muri bimwe bihari uyu mwana yagombaga gusohoka aho ari akagenda ahantu runaka. Akava aho ari akagenda kuba ahantu runaka. Akavuga ngo reka ntangire ubuzima bwanjye. Icyo ari cyo cyose ntazavuga ukuri nyuma. Imana irambwiye ati iramuguhaye. Okay. Ndamwakiriye. Vava itegure urugendo rwa Europe, Imana igiye kugukiza agahinda kari muri Afrika. Amen. Imana igukije agahinda kari muri Afrika. Imana ihabwa icyubahiro. Nushaka ntusheho video kujya nturire kuri video. Ibyo mvuga si ukuri. Ni ukuri pastor. Ntabwo ugomba gupfira. Mwihangane simubwira sheho video, sibyo? Mwihangane simubwira sheho video kubera ko sishaka kumubona ari kurira. I don't need that. Ndi kubivuga nkagira agahinda mu mutima wanjye.
bava Imana irambwira ati ngo iributse ko hari abo wafashije mu dufaranga twawe kera wagiraga. Imana ishimwe, Imana irakoze. Iributse. Imana ishimwe. Ntabwo ugiye gusara wowe, uri kutubeshya nk'abanyarwanda, uri kuduplanka. Ahubwo ubuzima bwawe bwabaye bubi cyane kurushaho. Bwabaye bubi cyane, urara udasinziriye, urara mu bibazo, ubyukira mu bibazo, ukagenda mu bibazo. Imana irambwira ati wowe na Yampano mukene gusetinga ubuzima bwanyu buri life normal, kuko wowe atari uko nguko uzatakaza ubuzima bwawe upfe. Ugeze ku rwego rwo kwiyanga. Imana indengere. Ikurengere pe. Ayo marira uri kurira umwana wawe azabona. Ese mwanzamure muyangu nkamubwira inzu agiye kubaka di. Amarira uri kurira ntakuzongera kuyabona ukundi. Kubera ne kuvuga mu bwenge, ndabikoresha mu bwenge gutya. Kubera ikintu wahuye nacyo wifujije kuba wasohoka ukagenda ukibana. Niyegohoye. Pastor, hari ukuntu adashobora kuvuga abona. Yes, ariko nibyo. Unshake, uranyumva mama, sibyo? Nimba kuri live. Yego. Na mama la Miracle. Ntogote nkubwire everything. Yego. Aho igisubizo cyawe kiri. Nubwo bamwe bari kuvuga ahangaha, reka mbikubwire. Nubwo bamwe bari kuvuga ngo hari urugo rwa Vava nande wundira nande na Yampano, ngiye reka mbabwire ni mudasenga nta rugo ruhari. Mbivuza ahangaha kuri social media, ni mudasenga nta rugo ruhari. I'm telling you, nta rugo. Bivugisha ngo oui nta santima. Imana irambwira ati ni mudasenga. Ubwo mbivugishije n'ubwenge bwinshi, nta rugo ruhari. Kandi igitabo uzandika wa mukobwa we n'amarira urira. Uwiteka araguhanaguye. Amen. Aguhanaguye ku gahinda. Imana ishimwe. Binda gato nizire mbaze babana bagiye. Linda gato nizire ndaje gatoya. Lindira ndaje. Uyu mupapa. Papa reka gutapinga, nabonye watapinze cyane this. Mikaliga that G email. Ni Mike. Shalom, shalom. Shalom. Yesu ashimwe. Amen. Kuremerewe. Wae, uri Burayi? Ndi mu Bruxelles. Bruxelles. Yego. Wazaje kunda ko mba mu Buruseli? Amadresse nta kibazo. Rue Gate 21-25. Riget 2025. 21-25 and the left. Nanjye mba muri Anderlecht. Urumva ko bitunganye. Linda gato. Jya muri DM quickly now. Unyandikire nimero yawe. Witugaruka nkubwira ibyo nshaka kubwira. Jya muri DM quick.
unyandike nimero yawe vuba vuba ugaruke tuvugane nkubwibyo nshaka kubwira byatumye Ya mvuga WhatsApp cyangwa isanzwe? ya apele yahanga. Okay. DM banza ugende ntago bakumanura humura. Adrien wowe bite? Yesu nashima. Adrien ninde witwa Monia? Monia ni IKOZE. Ntago ari IKOZE. Aba mu Buruseli. Vuga ngo haleluya none. Haleluya. Liege. Mugiye kubonera rimwe impapuro zose mu izina rya Yesu. Amen. Nimba ngubwira. Uyu nguyu mukuru wawe cyangwa se muvandimwe wawe yashatse iwabo na Bamonia. Yes. Mushika yindutse kuzine wawe. Ayindutse kuzine wawe. Kubera ko ni mubyara we. Mubyara we yaronwe mushikana. Nuze yindutse kuzine wawe gute wowe? Ndabagara kuzine. Kare kubyo ntabwo bibaho. Ndi kukwereka kuntu Imana ikuze. Imana ivuganye nanjye ngo nkubwire. None nawe wari kuzatereta kuzine? Oya. None biriya atari no kuri Imana. Umva nkubwire. Kurayo amaso. Kurayo amaso. Imana irambwira ati ntago uzaba deportation, uzabona ibyangombwa byawe kandi bigiye kuza. Ndahanura muri mu posta yawe uze kumva iletre kubwira ati positive. Amen. Icya kabiri, ufite umutima w'ubumana ariko urasinzira cyane. Urasinzira cyane. Urasinzira cyane. Okay, mbwira ikibazo ufite before ko mvuga ibi ngibi. Ariko ikibazo cyo mu nda. Uri kubabara? Mu ndwize mu nda yanjye yayimereye nabi kandi nari naduze. Ndagusaba ngaho gira gutya. Nta kibazo reka utahane gukira kwawe. Gira gutya. Shaka umutwe wawe. Vuga ngo buri bintu byose nariye bibi. Buri bintu byose nariye bibi. Bindekure. Mu izina rya Yesu. Ngaho kora ku nda yawe. Vuga ngo ndabohowe. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Amen. Ngaho noneho haguruka. Wakize Adrien, ngaho ushakisha bwa buribwe. Numva udakibabarwanira haleluya. Haleluya. Amen. Yo. Nawe ukibabara? Mwakomeye umwami amashyi n'ukuri Imana. We mwiza warugiye he? Pardon, byari byanze bampamagariyemo ku kazi ndangije kugaruka birangora bikajya byanze. Imbaraga za Kayonza izi ngizi. Nari ndi kuvuga ngo ni imbaraga za Kayonza zikoze mu izina rya Yesu. Adrien urakize?
mu izina rya Yesu nawe. ntabyo gutereta Monia ugende umusubize inka ziwabo. God bless you. amen. Thank you. Ntabyo uje gutereta hariya. Papa, Yesu ashimwe. ntazoroheje inamba. Umva nkubwire. Yego. M.E. Umva nkubwire. Ha. Mvuge aha cyangwa ndekera aha? Banje gusaba uruhushya. Nibaza ko wansabye nimero ya telefone, sinzi ko ushaka kubimbwira kuri telefone. Naho uza kubwira kuri telefone uzasanga ku rusengero. Nta kibazo. Kuko biteye ubwoba. Biteye ubwoba. Ejo nasengeye umuntu, hari umurozi wamuroze ngo iyo abonye ijipo arayikurikira. Gusa ibe ari ijipo gusa. Niyo ari ku kazi akabona umukobwa arakurikira. Cyetse atamukunze. Ariko ejo twaramusengeye abadayimoni baramurekura. Amen. Ntamara gukurikirana iminsi yose. Wowe umurikirana iminsi yose. Kandi ukeneye n'urusengero. Ugira urusengero usengeramo? Yego. He usengerahe? Aro mapotre yitwa Alex, sinzi ko muzi umunyarwanda. Impande